asinivusele malunga siqale kuvuselane nebahleli NAPSAW SNAT SWATNU bese siyovusela emalunga onke ema-PSUs sivusela emalunga kaNAPSAW aSWATNU aSNAGAP newaSNAT siyanivusela malunga rambam malunga sithi asite live sitonilethela i-report ukuthi kwendakalani etafuleni. We understand ukuthi itolo besimcelile ukuthi into advisor ukuthi yini lenisiphathisa yona noma yini lenifuna ukuthi sike siyisho etafuleni based on the SRL review. Itolo besibite baholi being the joint GC leaders of the branches sifuna ukuthi kuthathwe tinqumo siyathi ukuthi nasisithatha tinqumo sibita labaholi lekungibona banale right ukuthi bangathatha tinqumo. Lesiphathisile ke leaders lenikushito ukuthi what is good for the people that you are leading lesibalidako nana nathi ngenhlanhla lembi ke mhlawumbe tinto tangahambi ngalendlela lebenishito ngayo baholi basasiphathisa bashito lo ukuthi asambe siyophusha siphushe size sifike kuloku labakudivayako siphushile comrade I think batawubona ma-platforms baholi ukuthi itolo umhlangano wethu uphele after 1 ebusuku noma ke ekuseni kodwa ke siphinde sakhona ukuthi sivuke la mhlanga 10 sibe sila etafuleni ngoba we want the best for our members nanyalo ke sihleti kusukela ekuseni kuze kube nginyalo hoping ukuthi sitawuthola lokhu lesithunywe kona ngenhlanhla lembi ke asikhoni ukuthola lokhu lenikucelile malunga asisibo ke lesibaholi labangenda labangathunywa kona sibone ukuthi awu asikuthole lenisithume kona singete sabe sesenda kwethu but sitawenda lokhu lesithunywe ngini kona anginawunika ke full detailed report sitawuchubeka nje ngendlela lebesichuba ngayo mina nje bengimarka as a sharing president of MPSUs. Then our comrade SNAT president is the one as our chief negotiator who's going to give the details what exactly transpired kulo 2.5 days ngidawuthi 2 days ngoba nebusuku bakhona. You remember comrade thina sicale kuhlala phansi nani ngathena SNAT center sasukuma lapho setala itafuleni sihlale khona kwaze kwaba sebusuku again nanyalo naku sekhwaleke ngona umhlangano wethu agenda ngalamavila comrade asinike president maybe asithulisele president SWAT asho naye kangakusho before sithole the full report. Siyabonga kakhulu bahleli. Siyabonga baholi emakhaya siqale ngikuvusela ema-editors ethu bahleli lesinabo la sivusele emalunga aSWATNU sivusele emalunga aNAPSAW sivusele emalunga aSNAT sivusele aSNAGAP baholi siyabonga si aware ukuthi beninathi ebusuku bonke kule ndlela tinto leti thena uthetha bangi siyabonga leyo support nemavi ekusi encourage liqiniso lithi lokhu benikucela kubonakele lokuthi ngeke kutholakale ngalanga linye ngiko nje sigcine mhlawumbe nasebusuku sekusinze emehlo sesigcine si-agenda asibonge ke baholi kwekuthi sisachubeka netinkhulumo sishito iposition lesibuya nayo mhlawumbe ku-consultation yethu nani ya not to not noma 100% implementation. So ke kulawo ma positions lebesita nawo nahulumende ulitfolile ke lithuba lekusilalela waphindze walitfola futhi lithuba mhlawumbe lekwenta mhlawumbe ema-advices nema-advances lasenta kumbe sifune afuna simukele mhlawumbe leleta nako etafuleni but ngeke ngikusho lokunengi kodwa nje as president atawuchubeka akusho
bekubonakala kuyinto vele lesingakhoni kuyemukela. Ingako nasebusuku noma bese siva ngathi sesishobheka ekutheni siyimukele, asisakhoni kuyimukela. Besisolo nje sidlala leli dayisi lokuthi ekugcineni kwako konke asifuni ukulikholapsa leli tafula, but asifuni futhi nekuvumelana nahulumende kuloku lakushoko. Ngiko nje nanamhla sila kusede lesivumelene ngako, kuseneticelo nje kuphela going forward lesitibeke kuhulumende. Ngicabanga ukuthi kwanyalo ase ngime lapho kumele ukuthi nidayithola mhlambe a full report ku-president singabe sesiyagudluta nangabe sibona ukuthi mhlambe khona lokusele. Mandla. Asibonge mengameli sivusele kubomengameli, sivusele kubahleli labakhona, sivusele nakuwo ema-viewers ethu ikakhulu emalunga aletinyonyane letine lekunguSNAT, Swag News, NAKAP nakanye naye Napsaw. Siyabonga abaholi bese bawubongile bomengameli, sibonga ikakhulu ukuthi nisibambise solo sicale lo mshikashika solo sikanye kanye. Umuntu nanyalo usesekhathele, usemadima siphuthe kulala sasheshe savuka, but-ke solo kusenguwo umsebenzi. Asichaze-ke bese bashito bomengameli ukuthi sitawuchaza nje lokwentekile, ngidawuba brief maqabane kuchaza lokwentekile ngalesi kusukela itolo nasita ngala. Sitawukhumbula ukuthi i-advice sayithola ku-General Council ikakhulu sabuka etatintfo letimbili, sabuka indzaba ya A na B. Sicela ukuthi angeke kuze kulunge lesimo lekungiso lokuthi singasayina bakulesimo lesi lababuso labaholi. Phindze futhi nekuthi uhulumende beyakade asinikete 95% of what 64% of what the consultant has offered. Kuleso simo leso ke comrades sisitena sikhuphuka sita lokunye lokuvelile ukuthi as much as singabuka ngazuthi lesimo siyavuma noma kumbe lesimo singcono na 64% of le offer yakhe umcashi yakhe consultant. But ngaloko ukuthi uthi umcashi noma ngabe uku-notch 5 nase implementwa wonke muntu uyocala ku-notch 1. Lokho ke sikukhanzeke ukuthi it was disadvantaging lo muntu lesanesikhathi kakhulu lesaku-notch 5. Now le method leyo ayisam-reward umuntu lona experience naku-back pay, i-back pay yaloku notch 1 itawuba ngilenkulu, bese kuthi i-back pay yaloku notch 2 yona yaloku notch 5 yona ibe ngilencane. Phinde futhi ne-percentage leyitokhula ngayo le mali ayifanani. Ngiyawubekisa ukuthi within the same grade lesibekisa nga-C5, within the same grade ku-C5 nangabe uku-notch 5 i-difference yale mali lotayihola naseyikhuphukile esiphele proposal ya government ikwenta kwekuthi leli holo lakho lotalithola likhule nga-5%. That is before taxing, before li-tax. Lokho ukuthi vele kungenteka ukuthi kube imali lencane kakhulu letawugcina uyitholile lefika la at least noma kubo 500 emalangeni. So lokwenta kwekuthi lokho lenkinga leyo beyibonakala inkulu kakhulu le problem kusuka ku-A kuyofika ku-C, kusuka ku-grade A kuyofika ku-grade C. Leyo nkinga leyo lebeyenta ukuthi kubede umehluko beyinkulu kakhulu, such that lebekutawuba ngcono le percentage lebekubhalwe ukuthi kule each grade iyayithola uyithola nangabe uhamba across the notches. Now usuka ku-notch 5 kule grade le uya ku-notch 5 kule grade landzelako, ngilapho khona bomrealize lo
leyo percentage nangabe 28% bombona lo 28%. But nangabe kuthiwa hamba uqale kule ku notch 1 usuke ku notch 5 of the same grade, ufika le ku notch 1 ukhaze ukuthi ukhula nga 5%, lo 28% you will only realize yena after 5 years. Lokho ukuthi nasekuphele lama notches ukuthi ufika ku notch egcina ngibona after kwakha lo 28%. So sikhanzeke thina ukuthi lokho into le kabi lebe kade isilimata kakhulu ikakhulu lapha kule situation ya 64%. Sitamile ke ukukhulumisana comrades itolo besibeka indlela etinenge sikuveta ukuthi umcashi akasisite atame kubuka bo notch to notch kwehle kuba ke nema adjustment bahambe bawuzama ukcalculator kuthatha isikhathi basa calculator babuka ukuthi kuyalunga yini itawudingeka imali enganani, babuye bakhale ukuthi kunetinkinga ukuthi sithola letinye tinto beke lenye scenario ukuthi asebahambe basibuyele kanje. So ngoko konke lebekudlala isikhathi ukuthi each and every time we propose an option bebike ukuthi babuyele emuva bende ama calculations babuye bawapresente bese sesiyabuka ukuthi ngabe kuyalunga yini lokho noma kwenta kanjani. Vele as a result ke comrades sigcine singakhoni kuvumelana nangayinye itolo kwaba khona la baniketwa wona namhla itolo nasihamba namhla ekseni nasihamba ngalabo 1 ukuthi akube khona labatakubuka ukuthi ngabe kuyalunga yini ngenxa yekhathala sathi hey asimane siyothi gobe emadolo kancane sibuye nga10 kumbe yona leyo option itawubuya iseyinedment letingcono. Sichaze ke comrades ukuthi sidiscover ukuthi even that option lebe siyendile uhulumende wakhala ngekuthi ikhomba letinye tindleko ngathi kuya kubita ukuthi bahambe bawo recharge i-mandate seyingetulu kwaloko uhulumende lebe kabanikete kona. It is very important comrades ukuthi sikuchaze lokuthi sikudiscoverile lana sakhulumisana ukuthi lokho lebe kusolo kuvela ukuthi uhulumende usinikete i-offer lethi 1.29 billion akusinjalo nase kwendiwa letibalo unpack sibala konke sifike sa realize ukuthi imali lekhona kuyikhuphula ngayo uhulumende it's only ifika ku 800 million ayisiyo yonke le yale kade ibonakala ikhona. As a result nasikuveta lokho sikuveta ngoba sifuna understand le stretch ukuthi the reason why le theater letinto tingafiti it is because government bekade kumbe letimali tingafiki ku 1.6 billion ngale ndlela efanele ifike ngayo, but ke ucelile naye government kujika ayo recharge i-mandate nakathi ayo jika ayo recharge i-mandate namuhla ke sicele kumniketa ima option lamabili. I-option yekuqala comrades kubuka lesimo lesikhona sisite government akahambe ayo implementer or akahambe asi-implementele notch to notch because in my negotiations comrades you give and take. Loko sikubita ukuthi my negotiations in good faith. When we say you give and take, sisite now with the issue ya notch to notch sicela ukuthi government akahambe ayi-implemente nangabe implemente ngalo 54%. Amend the notch to notch especially from A to D1 ngoba khona ngilapho khona sibukele percentage yabonakala ukuthi ngathi vele affecteka kakhulu kanti kulamanye ema levels ikakhulu ku D yaletulu cishe lebonakala incane ipercentage bese iyakhula ngayo ngale phase labeka kade ayichaza government. It's only 16% libese ikhula ngayo. So sibone ngathi kungcono siyaphela nje ukuthi ema comrades understand vele bese sifika la khona we have to sacrifice sibuye ukuthi sena njani. Sabuka ukuthi ke ku A na B le once off sicela ukuthi uhulumende angayiqali ayincinde lena libe kade ikhona lesingakwenda kuyo nangabe kubita ukuthi sinegotiate ngamanye sinegotiate ukuthi ikhuphuke kanti ukuthi ithinzeke. Phindze futhi saseke sithi let us sacrifice ngoba angeke sikhone ukuthi sishiye emalunga ethu leku A na B ngoba government yase sothi nase sithi asinte notch to notch utawuse sokhala ke ukuthi imali ibese itabe sephindze le mali like isiphuthako
iba yincane ayisakhonakala ukuthi iwente lo msebenzi. We ended up saying from grade C kuya eTulu, wonke lo grade C kuya eTulu, we are going to defer half yale mali lekufanele siyithole as i-housing, siyidiferisha to July next year. Bese sithi lebe kufanele asinikete yona akahambe ayifake lapha yakhe le once off yalaba A naku B. So ke leyo sicele ukuthi asendele yona government i-option yekucala. Bese ke sesiphinde siyabuya siya option yesibili ngoba sinangabe ehluleka kuloko. Sithi sifuna i-full implementation of the report. That is second option. Full implementation of the report. Kusho ukuthi kude i-phase, kude ama-phases, but yona ke la ifika ihluke khona. I-full implementation of the report itele once off lapha. Sase sithi sicela ukuthi ibuyele i-once off lengo 5% ibuyele le emalungeni laku A nalaku B. Bese ke sesidiferisha futhi le allowance ya C kuya ku F, yonke half wale allowance, housing allowance ayihambe iyoniketa nange ama comrades laku A naku B akwakheke leya once off yabo ngoba sesaba ukuthi government uvakala nasithi akade full implementation uvakala ngathi sesiphipita konke lezimelene ngakho, but we are trying to secure ukuthi konke lokwale besithite kutawuba khona our members lakulama categories lamabili lawa bakhona ukuthola. Kokugcina ke lesibese siyakucela kuye uhulumende ngoba uthi le GMT ucela kuhamba i-cabinet ihlangana ngalesibili ke utaba e-cabinet ayo recharge i-mandate. Sathi ke sicela ukuthi kurana kwemaholo October kungendeki before si conclude ama-negotiations ethu ngalesithathu. Kusho ukuthi ke ngalesithathu siyabuya sto conclude ama-negotiations ethu kwekuthi sikhone kubona ukuthi siyakhona ku-implementa vele njengokwekuthembisa ukuthi sathi nga-October siyifuna i-implementing. So ke sivumelene ngaloko na hulumende kwanyalo. Kwekugcina ke ngaba kwekuthi sibese sithi inhlangano totine sicela kwekuthi emalunga ethu ajoin GC atawubuya aseluleke kwanyalo abuyekete lama scenarios lawa noma lama options lawa leswabekile, abuye ukuthi how can they advise us around wona so that nase sibuya ngalo lesithathu sibe sesina full mandate stokhona ku decide ukuthi senza kanjani njengekukwelulekwa ngawo emalunga. Siyabonga ke comrades believer lokuthi bona okubhala baseta dikhokha timemetelo leti specific letikhulumisa lawo maybe letikhulumisa lawo ma dates ethu or noma le date yethu ya joint general council ukuthi utawuba ngabani isikhathi, otherwise kwanyalo bese sebuke ukuthi lesibili kutaba ngilo langa lelingalunga for joint general council. Sive sithatha imivo yemalunga sibaholi bema branch ukuthi nasibuya sihlangana sibe sesikhuluma ngavilinye. Asibonge comrades, ngicela kudlulisela kumengameli waSNAGAP kumbe utawuvala tikhala lapho kusele khona angete lokho la ngetako amandla. Amandla lishonile malunga sivusele emalunga kaSNAGAP, sivusele emalunga akaSNAT, sivusele emalunga akaSWATU, sivusele emalunga akaNAPSAW. Ngicabanga ukuthi bomangemeli sebasho konke lapho sisuka khona.
le ngingahamba nje tinyathelweni dabo kokuthi sifika lana la sikhona khona nje malunga akukabi ngemandla ethu kube ngemandla enu malunga leni behind us suka ekucaleni siyebonga nokuthi khandla kwenu khasa lokho kulesimo lesesikuso nyalo sithi sebenti tembuso side imali kepha anikayekeli kusilandzelela anikayekeli kuthi supporta lapho kumadima khona sithi nje sinibonge kakhulu malunga kokuthi ninathi nihamba nathi kunayindlela naye lesihambako asashilo umongameli asawabekele onke lama scenarios nakhona lapho malunga sitodzinga nine because vele asifuni kutendela info yethu sifuna kwenta info lenisiphume yona nini ngoba mase sitendela thine kutoba shanga sesiyona kona siyabonga nje kakhulu malunga kokuthi ni supporte njengoba sashilo umongameli kokuthi maybe masi EGC ahlanganise lemiva yaleti sebenti letindzawini letehlukene tigodzi ngetigodzi bese niyayiletha seyi-consolidated seyiyinye so that sitawukhona nathi sichubeka ngalesithathu sichubeke nalele nitobe nisithume kona. Siyabonga nje malunga kakhulu sichubeke sibambaneni sichubeke sibe munye masimunye sitawuncoba amandla.